Ti Masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve, tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na, ang makadadaal iti salunat, naanos, kan nasingpet ni Eva, ang mga asikaso kan ni Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ijay tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Idi ti malikod ni Manang Salud ang pumanaw, inayaban na kanumulaang, sana imbaon amangipan iti kanan ni Sir, Ma'am. Apaya pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga tangan da inaramid da iti kanag? Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige, Ma'am. Inak ibaga iti driver, tao may natulungan ni Sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, Ma'am. Di tay laam mo, no kalat ang makalagip a sumangpat. In kay nga rudan ayaban timang tulong kanyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, Ma'am. Gusto ka nung mat-amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong diti ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, Ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talang. Nasaya at nukas na, Ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti dahitoy, ha? Un, Ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan kuana, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsendaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apa yung nakakandado ti kwarto ni Steve? Asino tinang ikandado? Ni Ma'am Davy, Ma'am. Ayan ni Eva. Apa yung awan dito eh? Inkuyog mo't ni Ma'am Davy, Ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni Sir. Taman nakibiyang day dyan nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, Ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, Ma'am. Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, Ma'am? Inyawid na nga ta ti asawak. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko amasong batan day ta sa ludsudyo, Ma'am? Apay kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni sugalan. Kasano ko maamapanta? Kat inkandado day jay a Devi ti kwarto ni Steve. In kag withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati jay kwarto ti bank book. Anya? Apay nga batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat day jay nga ingrata. Okay, ayan tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na. Awan amo day jay katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, Ma'am. Ada ka no toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, Ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanin na. Ngambasit kanula ang tinailaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni Sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay ko mata umimbag ni Sir, Ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, Ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae.
Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni Sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong, tadi na malukatan ti kwarto ni Sir. Intad da kanyak titulbak. Tama pa anak mga la iti arwatan ni sir. Darasan ta nga rod. Tulungan kan ang mga la. Ang mga naagsubli ni Ma'am Brida. Inta nga rudin manang. Impang tana apiwakin na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Isupay tinatangsit. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak mo din, ma'am. Masapol nga inkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Amangan no adda manen mading aramiden ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat laang ni Manong ti inalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak mo din. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min lumakita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dansamat inyawag ti anak ta. Saan ka nupay ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iji ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan ni Jabalayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor a. Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tabot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inka di balay nila kay Steve. Tamang remedyo kay JT pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka dito apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya bak nang. Taiso ti mang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay. Tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton kwan, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo matagwapo ak. Ado ti gusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na? Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalakin ka. Angam na awanan agad. Pagan ano kangay. Ingkaman mangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo. Di ka man sika akatulong. Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di analipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon.
Ari kapag aguyudan tay safety drawer di sirok ti Katrina. Ni, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mi ka ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida dita silid ni Sir Steve. Dinadaal na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat daytan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, siyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti dayta a babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidan na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Apaya kasla na bagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya na bagyo asasawam. Itarimaan mo kitde. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tay nakitak na igam na. Ay, nagdakas sa talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga ro ti imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Daytamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't, iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Ada ka din nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog ak matan itinasayaat. Naawan jay kalat apan nakakikiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kuna ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa bilong iti bagay? Amangan ka no, no nailawak iti kanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabilong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay matam mo, ta di tay mat nakita. Basta day tati imbaga ti doktor. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanyak. Apay, podno ka di ti gamot, Manong? Pasinti ng salabay ka niya. Naimbagta nakita ka dito. Adda nakapaturong ako jelyo iti sikigam. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.